Finado makanesan lorong espesifiku ida, hodi hanoin hikas ema sirane beli ona ba mundu selu. Lihusi butu kai funang no sunu liling hesiran yarate, bain finado o lorong mate biang, mono lorong rua fulang Novembro kada tinang. No molok familia sira barate hodi butu o tawai funang no sunu liling, sempre hahu ulu komisa tuir fiar katolika niang. Hanesang ya Capela Sagrada Coração de Jesus Relaculete, sabado lorong rua fulang Novembro ne. Serani sira lore funang no lilim ba igreja larang, hodi simu benção husi padre celebrante iha misa refere. No iha funang nebe sira lore, hakere kada umakaing ide idak narang, no nebele ha fácil família sira, la bele fote sala ha foi misa remata. Padre celebrante misa balorong mate biang, Martin Abad Santos Bong hini homilia hatete, finado hanesan festa ida, celebra mate bien sira ni lorong. Além de ne, lihusi misa ne, atau hanoin hikas ema fiar nain sira, nebeli ona ba mundo selu. Padre Martin husu basarani sira, tem que fiar meting hema Roma, lihusi Jesus Cristo, tem que tuir maromak ne dalang, tambah lihusi fiar iha maromak, mak bele hetang moris rohan laik. Festa boa ida da igreja, ita na finado de igreja, ita celebra ba Loron Santo Sira. Tani ita na misa boa makorese. Oin, ita na misa de ba ita na malok matebiyan. Tani ba ema sinabetuin misa orese, ita po agradece pa maroma. Orese kita po gloria pa maroma. Tamane na misa de moti gloria niyan, ita misa de ita bele kanta gloria, ita bele Hanoi, kona ba? Ita niya finado hanesan fiyanay. Ita niya finado ni, ita niya rohan ni Mark Morris Rohan Laek. So ita niya rohan niya mundo de, ita mo tomate. Sabi tamba fiyan, ita bele fiyan, mamundo siluk. Tamba ita fiyan pa Jesus Cristo. Ita hare Jesus Cristo. Hatuto ma ita dalan malalehan. Ha magdalan, lielos no Morris. La iha dalan siluk. Maaman. La iha dalan siluk. Balalehan. Maski mahakasan. Ha niwalo sila ni. Puto. Balalehan. Ita kaboso kita niyaan. Teman-nay, magnay na lehan niyan. Nay, ako tuliya, may ema. Ako ema hakarap, kita moris rohanay, tingkit tuwir maroma, ya moris ya mundo ni. Tuwita, falta, at tuwir maroma, ya moris mundo ni. Ita lafiya na maroma, ita labilita ang lehan. May mabaromak niya ko tuliya. Kung malaki ang baromak, sila lahat noin. Kung ba, ang karat kami ni Maya pati bilin sila, huwag balarihan. Ito lang bilin kulihan ni Sali. Ita teke hatindi ita niya fiyang. For his sake, ita hanoy ko niya mamonis rohan lai. Ita hanoy ko ba, ema huto na beihan alihan. Tama ni Tapolo, Loron Holisik, Loron Santo niyan. Tama ema hoto, nebe tuir maromak. Maromak yang putulia, ikus yo, sirahetan mori sa moto pa maromak. Ni pag Jesus Cristo ato dumaita, tama sa, niya tana ya krus de. Niya tana ya krus de, tama niya mati, bamundo. Mundo obo niya. Niya natuir mundo. Niya mati, niya tani krus di, tabay niya tuhin. Maromak. Niya tuhin di, ama maromak. Tani lulo rang tolo, niya morisiyas. Niya magloke dalan ayita, ato belihetan morisiyas, hamuto ko niya. Horisig, Santo Sirahoto, halo tuwin Jesus Cristo. Horisig, emahoto nibe, itabono Santo, sirahahu, ema maksala. Sirahahu, hanisa ita. Ita nibe,
comprende ulo, aprende ulo, hahalok mundo ninian. Santo sila ulo, sila niya Morris Day, sila Mos Hela, iya pati, iya Debra Halisani. May besira, hetang, fia, metin. Sila, simo, Jesus Kristo. Ato troka sila. Kusi Morris, magsala. Sila belehetang, Morris, santidade. Morris, santo. Tampaniwanira sila mati ya mundo ni. Tuir Jesus Kristo niya dalan. Sila belehetang, Morris iyas, hamodo ko Jesus. Nebak ita niya esperanza. Ita sarani, tamba ita hakarak manang lalehan. Ita hakarak hetan Morris Rohanday. Tani ita teke hakas ita niya ang atopia. Durante missa lau, serani sira nebe composto husi ema boto labari kisira, hak matek no silêncio, rodirona pregação maromak nelia fuang, li husi evangelho santo. Hanesan bai-bai, hafuen de missa, Padre Fobensa bai funa hirak nebe serani sira lori, notawana igreja larang, molok lori bakari o butu ki harate. Hafuene, serani sira fote ai funang nebe sira lori li husi segurança, nunela bele hadau malu. Iha missa lorong mate biang iha Capela Sagrada Coração de Jesus relakuleteng ne, iha umakaing ne nulu resing, maka hato pedido husu missa ba ida-idak ne mate biang. No missa refere hetan segurança máximo, husi membro THS-THM, husi hahu to missa remata. Ikus liu depois sai missa, família ida-idak lore funa barate, hodi betau gabuto ki hamate biang ida-idak ne rate leteng, nudar simbolo domin ba malu, mesmo isin lolong laiha ona, mai be sira ne clamar Morris banafate to Maranata. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor-Poste. Atau tem informação atual dia Clio, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial.